uyu ukuye muri mupira akaba ari Nshimiyimana Abubakar wanyuze mu equipe atandukanye nka Mukura Victory Sport, akina mu equipe nka Etincelle, akina muri no mu kinyi ufite experience. Keve Autevu avobera komeye mu izamu, hazi igitego! Igitego kikaba kimaze kuboneka hano. Chris Mbondi akaba amaze kubabona igitego cya mbere cya Rayon Sport ku munota 62 rwose. Uko bimeze nabyo twagiye tuvuga ko igitego gishobora kuba cyaboneka ku mipira y'imiterekano. Chris Mbondi akaba afunguye konte ye mu kipe ya Rayon Sport, igitego cye cya mbere. Urabona ko Okoko Godefroid ahise ababara cyane kuri iki gitego. Yabatanze umupira kuri koneri, abakinnyi nk'aba Alimasi bakagombye kuba bagiye kuwufata, ntabwo bari bari hafi ye. Ahita rero yerekeza umupira mu rushundura. Umunyezamu nawe ntabwo yabashije kurikira umupira ngo aganye iriya duel, kandi nanone hari abakinnyi bari kumwe nawe. Oni wita Kengejano toza akaba yishimiye kiriya gitego. Chris Mbondi agurutse abafana timaguruke. Kuri decoder Azam TV wasanga amasheni arenga 140. Igurire decoder Azam TV hamwe na antene yayo y'igisahani ku mafaranga 25,000 yonyine. Ushobora kugura ifatabuguzi rya Azam Pure ku 3,500 gusa ku kwezi. Hari kandi ifatabuguzi rya Azam Plus ku mafaranga 4,500. Wakwigurira kandi Azam Play ku mafaranga 6,500. Mwaduhamagara kuri 0728502002. Azam TV, imyidagaduro kuri bose.